بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام من نعمة. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على أعلم الناس بالدين وسيد الأولين والآخرين وأفضل المصطفين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار الكرام وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدي الله سبحانه وتعالى moƴƴorɗo e meɗen waɗugol en julɓe o nemiri en oɗo halawatul iman, woni belenuru gomɗinal. eɗen gomɗini kanko Allah tabaraka wa ta'ala, eɗen gomɗini malaikaɓe makko ɓen, eɗen gomɗini nelaɓe makko ɓen, eɗen gomɗini defte makko telliɗe ɗen, eɗen gomɗini kodduroye ko haaɗi e ko weli, woni ko boni e ko moƴƴi e kodduroye on fof ko immorde makko. heɗen gomɗini ñalade dargal nden ko ñalade nde tultata, argol mayre hiɗen hooli, hiɗen gomɗini, hiɗen habbiti. en jarnimo kanko Allah tabaraka wa ta'ala waɗanɗo en ɗum on ɓaawo en ala doole ko wawude waɗirde hoore meɗen julɓe, en ala jawdi ko wawude sodirde islam, en ɓura fof dambe ha wawde wonde julɓe. koyen jarnimo kanko Allah e dow nema islamu on, jarnen mo sabu mo foddi e jarnede, emo foddi e yettede. o yeetiken ka alqur'anare teddude, si tawi en yetti ko waɗani en kon o ɓeydana en. wa is ta'adhana rabbuka la in shakartum la azidannakum. o wi nde jowma ma ewnino, janto nde jowma ma yamirnoyo holle, yo feññine yo ɓangine, wonde so yetti moƴƴere anden mi ɓeydanayo. ɗum waɗi ha karamokoɓe ɓen ɓe ɓangini wonde sabu yettugol Allah jaka, nema hino duumo, hino ɓeydo, hino barka. sabu dullangol Allah, nema on hino fuuya, barki no iwa e makko, nema on no jaɓite. ɓe wi bi shukrillahi tadumu ni'am wa bi kufrihi tahul. haray en yetti Allah, en jarnimo, en duwanike ɓurnaɗo tage ko annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, en duwanike yimɓe bele ko maɓɓe, sahabaɓe maɓɓe ɓen, duhiɓe, suddiɓe, tawtidirnoɓe e maɓɓe, wallidiri e maɓɓe, ha dina kam wawi sakitade ko hawre leydi Allah. wa jazahumullahu anna wa anil muslimina khayran. yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi. en duwanike mawɓe meɗen jibinɓe en ɓen, Allah waɗi ɓe sabu wonugol meɗen julɓe. si ɓe yiɗino yen wonu heferaɓe ko ɗum wonayno ɗen, si ɓe yiɗino yen wonu yimɓe ɓe wayliɓe diina ko ɗum wonayno ɗen, si ɓe yiɗino yen wonu rewoɓe giiteɗi e leɗɗe ɓitaji e kuruji e sanamuji ko ɗum wonayno ɗen. annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu mawludin yuladu ala alfitra. kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi kama tuntiju albahimatu aljam'aa hal tuhissu minha min jadaa. ɓe maaki ɓiɗɗo fuu o jibinte e dow muunu, o jibinte e dow diina, o jibinte e laawol Allah. karamakojo mo hadise mawɗo maketeɗo ibnu hajar al asqalani on, wabbe sharhu bukhari on mo wiye fathul bari, ibnu hajar ɓe maki wonde alfitratu ko bi mana al islam wal iman wa tawhid. si wiyama alfitra ko piiji tati, ko islamu on e imanu on e tawhid on. ɓiɗɗo fof o jibinte ara ko julɗo, ko gomɗinɗo, ko jon gotin mbako Allah.
ɓe mana ko waɗen tawhid. Joni noon kono o ne'ira noon ko noon o yaltiroyta ko jinnaɓe makko ɓen yumma makko e ɓen makko, ko ɓen waɗatamo alyahudankejo, ko ɓen waɗatamo annasarankojo, ko ɓen waɗatamo rewowo piiji lesaɗi walla nangue walla guiteɗi. wono andiɗen noon mummunteji ɗin ka rimugol majji ha hande nagge rimari puccu, ha hande puccu rimari ngeloba, ha hande gerte jorari gabo, ha hande ɓe mana kullungo heɓari kullungo. idan haray koyen jarmu Allah duwanoɗen nelaɓe sahaba en yimɓe ɓeɗe go maɓɓe, duwanoɗen ɓe mawɓe meɗen kadi wallitiɓe en fiye wonko ko wonɗen ɗo. gila ka dambe sellugol dambe meɗen ko sabu jombugol maɓɓe neniraɓe meɗen ɓe dewde sunna e farilla heɓirɗen dambe, ɗum koye mande peewal jeeya. jangugol men ngol ko sabu toɓɓanede e jannede ba e sigi e finditanede e jannede defte cewɗe, ko ɗum woni ko fuɗɗorɗen gandal. ɗum kadi eɗen duwaɓe du'anade weltanoɓe, sabu la yashkuru llaha man la yashkuru nas. kala neɗɗo mo jarnata yimɓe ɓe si ɓe waɗanimo on ɗo mo jarnata Allah. en jarnimoɓe meɗen en torki Allah, yo Allah yaafoɓe ko ɓe wooɓi ko ɓe falji kon e muɗum, yo Allahu tabaraka wa taala waɗa baraji e ko ɓe hawri kon e muɗum. e ɗum noon eɗen e wi'ay ko ɓe hawri kon e mum no ɓuri ko ɓe falji kon, sabu en jibinama e tawi koyen julɓe, inde men ko inde islam, en fo hiɗen dewnidirana jonji, en fo hiɗen toɓɓana karamokoɓe men hiɓe yaggani, sabuli maɓɓe woni dewi meɗen, ɓe wiyeten kaawu ka dewi meɗen hiɓe teddini, hiɓe tambiti, hiɓe kurkani, ɗum ɗo fof ko eɗen ɗaɓɓana. torki Allah Allah yeɓɓi ko moƴƴi joggi. aray sengo kambiya ɗo meɗen jarni o sabu meɗen humpitade habaruji ɗin, ɓe mbano men no humpita men wonde, ɓe pamanaɓe no humpita men wonde. meɗen jarni on, meɗen duwani on, meɗen tori Allah tabaraka wa taala yo tabintin on. e kadi anden kadi enen ngol ɗo leñol Allah no waɗi barke en meɗen sanga tawi hiɗen barkiɗi, ɓuri sanga tawi hiɗen ɗuuɗi. pullo ka fulɓe woni tawi ko ɓe seeɗaɓe o ɓe yurmodiray, ɓe wallidiray, ɓe famodiray, ɓe nanodiray, ɓe wallidiray, ɓe yiɗidiray, ɓe nanodiray, ɓe famodiray. kaɓe ɗuuɗi wo waywa kaɓe iwi ton hande kadi ko lurre fi ardagol e lurre e masalaji diina ɗi andanɗa hoore ma wona masalaji bonneɗi diina, e ayrugol e lancuru. min noon nde yewtere ɗo haray miɗo jogii dalilaji muɗum e mawɓe meɗen moƴƴa e nder komi woni yiilade kon, wano mi yewno angola e sa'i tawi miɗo invita to waɗoygol yewtereji. fewndo on tuman hari musidal men ngal ɓengure men nden ko mawɓe meɗen ɓe telimine woni ko ardi no maki Alaji Ibrahima Kompeta, ɗum ko telimine. min hiiri ɗum no ñande goo tawi ɓe faala hiidude mawɓe ɓen tu, mawɓe leñol ngol men tummoniri e galle fiyo men yewtu caɗele ko marɓen sattendeji e piiji wonɗi en lorrude sengo ton. ɓe holli wonde Oustaz Abdallah fewndo men arno e ndi leydi ɗo ñande goo hari Guinéjo fuu ka capital ɗo komin yimɓe 150. fulɓe ɓen ko 90. ɓe wi har meɗen yurmodiri, meɗen wallidiri, meɗen nafidiri. ka andunoɗa ɗo ɗuɗama ha joni ka yaharɗa o si jumare yaltama sikkay ko labe wonɗa. ka andunoɗa en ɗuuɗi ɗo hande kadi jattidiro jawle, jatodiro rewɓe, lurre e sonko e lancuru, goɗɗum gara ko politique, goɗɗum gara ko fi jawle, goɗɗum gara ko masalaji diina ɗin, ɗum jaali ɗo joni ha yimɓe leydi ndin watti en faabade. mi maliti o mako maɓɓe ɗo, mi geri ha mi naniroymo kadi mawɓe meɗen go kadi mi yawno Tanzanie. aden min mokoba meɗen eno e leydi ndin, Allah no waɗi mo sabu Guinéjo ƴettata visa yawgol e leydi ndin. woni wallahi Oustaz fewndo men garno e ndi tunta e men ɗuuɗa hari meɗen woni mullere wotere ka ɗuɗunoɗen ɗon hande joni woni galaɗi,
ando kadi ko kular mo fewno men gardo hari en duuda hari ko men mullere wotere ka duuduno den do me wonti galadi dum non Côte d'Ivoire do ko non ara buye mo donani khabaru wala khabaruji fi Abidjan fi julirde fi arbagol e fewjugol e julirde ɗum woni lancuru hakkude musidɓe meɗen ɓen karmakoɓe leydi men lagine ndin no fanɗi e marɓe taaga e kutu ɓe senaki Abidjan yewtugol fi ɗum no moƴƴira wano min mi yahi fi mum mi yahi mi feƴƴi mi rewti kono mi hunnanano ha karmakoɓe boy joni tawi si yewtama fi o probléme ɗon ɓe na o torano ɗen ɓe Allah tun joni Allah febbindi ɓe koɓe hunnanta tawi fof taƴike o gandi ɗum ko hunde nde labaka ɗum ko hunde kanude ko hunde yurmude sabu nde lo'ina yimɓe ɓe al ittihadu quwa wa tafarruqu dufun pottal ngal e jogodiral ngal ko doole lancuru ndun e sertugal ngal e sertigal ngal ɗum ko fofere lo'ina yimɓe ɓe seede mum allahu tabaraka wa taala wi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa'tasimu jogite bihablillahi garawol Allah ngol woɓɓe firoɓe wi garawol ngol ɗon ko alqur'anare nden woɓɓe wi garawol ngol ɗon ko konngol tawhidi ngol la ilaha illallah o woɓɓe wi garawol Allah ngol ɗon ko l'islamu o fu e makko woɓɓe wi garawol Allah ngol ɗon ko enɗan ɗan mana firoɓe no firiri bi shattal aqwal ala kullin jogite garawol Allah ngol jami'an ngol fo e maggol on fo e moɗon joni no waywa uniɓe e gayka heɓi ke noon jibbinowo ɓoggol tiiɗugol yoɓe nanguɓe ƴawa ko ɗum ɓe dowa wadde si tawi ɓe fof ɓe wawata wengilade koɓe on ƴawɗiɗa ɓe aray ko ɓe yondidirano ɓe yarlodira ɓe waɗa goto goto ɓe ndaara ɓurɗo lowde on ɓurɗo farɗude on ɓurɗo nawyude on ɓen ɗon ado ƴawa ko ɗum woni jami an ɓe mana ngol garangol gotol on fuu e moɗon nangengol ƴawol woɓɓe wi ƴawgol nangugol garawol ngol ɗon jami han on ko on fuu woɓɓe wi konngol fuu wiɓe konngol fuu e wiɓe ko on fuu ko fandi ko hunde wotere kono sari nangora mo sammi mo sakkike fo o wallifi no sari heɓora idan en gandi alqur'anare nden inde yamiri en jogodiral hinde rentini en e sertigal lancuru ndun hana lancuru ndun ko hunde nde hana moƴƴere ala e lancuru ndun ko si en feppi en nanodiri en fooli si en feppari en nanodirari en famodirari aray en foolama yo Allah damɓe en foolede allahu tabaraka wa taala o yewti en kadi e aya go kadi o wi shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan o wi Allah sharhinani on ka diina ɗo konko o wasiyino annabi nuhu o lintinelaɓe annabaɓe o wi ko honɗum ɓeɗo wasiyano ko honɗum Allah accirno ɓeɗo nelaɓe annabaɓe an aqimu dina wala tatafarraqu fihi wonde ko yo ñinnu diina kan woto jaɓu sertugol e diina kan yarli Allah wi ɗo woto luru Allah ɗo na lural haɗi ɗo ko Allah haɗi ɗo ko sertugol ngol jaka lurre ɗen ka diina ko gerɓen wo ko wakkili ɗen wo eɗe en jarriborte ɗe allahu tabaraka wa taala o jarriboray en lurre ɗen ka diina fi darnagol ɗen dara si tawi en himmanayi hawrugol e sawabol ɗum waɗi sino wiye ihtilafu l umma ko rahma lurre ɗen ka mofte ko mofte ɗe lurrata kon ko yurmede wano honga faljuɓe ɓen tawta e joni gonguɓe ɓen Allah yurmina faljunoɓe rutti ɓen Allah ɓeydana hawrunoɓe ɓen ko wiyete kon sawaba e misal muɗum sahabaɓe nelaɗo ɗiɗo ɓe yahuno e haaju tawi koye mulal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en ko ɓe seeni ko ɓe artata salligi tawi salligi maɓɓe bonino waktu heewi ɓe wi ndaare no juulire ɓe raɓɓi ndiyam ɓe heɓaari ɓe wi moodi si ndiyam heɓaaki Allah no ɗontidiri ndiyam ɗan tamamu yehi
التيمم نيابة عن الوضوء الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا باين كبار ديان تعمل بتابي كبتابي نودون بجولي به هانو كوغو كموتي به بديان بساليغي ويبي باين كبين ديان يساليغي كي او وقت مجول بدا في اللي تودم ويبي او وقت دون باي وفيدي hande kadi Allah jo salligi o ko jeytama mi kanko julande julde nde selli o yawi ko non famirɗa o wihi o yawi nano min mi famiri min komi faami ɓay tun en heeɓi ndiyam ko juulono ɗe goggoni haray ko ye fillito waktu mo ɓe maɓɓe addi aya goto fa in lam tajidu ma an fa tayammamu sa'idan tayyiban ko aya goto mo ɓe maɓɓe woni hollude faamu ɗum e mum on tuma nelaɗo sallah sallam hiɓe kaɓe wonno ɗon ɓeɗo no yeddodira ka nelaɗo ala won ɗum ɓe habbi waɗugol ko wigol joni a maren poɗodiral ngal ha ka nelaɗo allah ɓe sennidira ɓe haldi ɓe fotti ɗum ɓawo ɓe hewti ka nelaɗo allah sallah sallam ɓe hunike lawol ko ni feƴƴiri nelaɗo maki awa onon ɗo ɗiɗo yo allah yurme on yo allah yarɗo an o fillitiɗo julde nde laka ajirani an iɗa mari baraji ɗiɗi an o mo fillitaki on faqad asabta sunna an a hawri e sunna e bimana ɓe faala hollude wonde oya fillitiɗo waktu on o faale moƴƴere o fillitodi ka wona do tikkingol allah o faadi ko weltingol allah ko hawrugol e welayi allah oɗa kadi wiwɗo on wonde kanko o fillitotako emo felliti siko nelaɗo ɓe fillitotano idan emo andi diina kanko e yewtirgol ɓawo nelaɗo allah sallallah alih w sallam kanko kadi o warri ɗum nelaɗo mbaaliɓe mo be maɓɓe heɓi mbaale e juuɗe nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe mbaaliɓe ɓe holli an yoɓituɗo on a heɓi baraji ɗiɗi a juuli laaɓi ɗiɗi allah windante moƴƴere laaɓi ɗiɗi an omo juulaɗi an kadi a hawri e sunna o ko min mi waɗa en o ko siko min ɗum ɗo holli wonde e lurre ɗen wopodire ɗen waɗa e hakkudeji meɗen kono wota ɗen lurre ɗon ayringi wota ɗen lurre ɗon lanco hakkudeji meɗen ha tawa en yitidata ha tawa en wallidirta ha tawa hay goto moƴƴinta ha joya ha tawa en yurmodirta hande kadi no woodi julɓe tawoɓe si ɓe haalodiri woni kaka ɗaɓɓere woni kaka diina hande kadi hay ɓiɗɗo mo ɓe haalodiri on ɓe fataki yiide on ɗon tawaka hare nde o tawaka lurral ngal o tawaka fewndo yeddodirto o tawaka fewndo haɓoto hon ɗum foodi ngel ɓinngel ɗon naadi hare nde o tawaka ko toñugol ɗum woɓɓe si goɗɗo boni ke maɓɓe ɓe añira hay leñol makko ngol sabu on neɗɗo ɗon ko boni e maɓɓe kon tawale leñol ngol no mari moƴƴuɓe ɓe wona on ɗo ɓe gandi ngesa banko moƴƴi wo haray deedi ɗin eno jilli ko yimɓe moƴƴi wo haray ɓe mari bomɓe ko yimɓe kelɗi wo haray ɓe mari ɗoɓɓe idan haray ko rewni men ɗo ko juuragol ɗon e hewro on ɓeyda on torade koyen wakkilo e nder ko wakkiloto ɗon kon wakkilo ɗon ha jogodiro tamodiro arnoɓe ɓen ɗo duuɓi wiyen arnoɓe kambiya ɗo ɓen aɗo gueero anduɓe ɓen minen haadi duuɓi amen fotani ni kono min tawano fuɗɗode rawnorɓe miɗen andi koye ndi min jibina ko ɗo min janɗi ko ɗo min fuɗɗi jangude hayso ɓe ɓiɗitiroyi nokkugo kono ko ɗo ɓuddi ɗin ira fulɓe leydi ndin ɗo lagine e Sierra Leone fulɓe wonɓe gaɗatoɓen e wonɓe ɗo ɓen neɓuɓe ɗo ɓen yangiɓe ɗo ɓen e taakuɓe lagine ɓen tigi eɓe serti moƴƴa inde ɗen ko goote yettoje ɗen ko goote kono moƴƴuki kinnagudu ndaare ka jikkuji awale yimɓe si ɓe faɗi jikku haray ɓe faɗi haray ɓe iwi kamɓe o ɓe wi al-umamu bi akhlaqiha in zahabat akhlaquhum zahabu yimɓe ɓen ko jikkuji ɗin handitirte yimɓe ɓen ko jikkuji ɗin ɓe ɓaɗorte yimɓe ɓen ko jikkuji ɗin nafidirirta si jikku yahi haray yimɓe ɓe yahi moƴƴere jikku heno jogiti feccere dina kam annabi sa sallam ɓe maaki alhuluqul hasanu chiksul islam
moƴƴugol jikku ko feccere diina kam, ko feccere diina kam. Allahu tabaraka wa taala en nanari mo mantiri nelaɗo gandal e ille nelaɗo ko andunoɗo ka allamahu shadidul quwa mo jibrilu janni, allah janni jibrilu, jibrilu janni nelaɗo landetake si on marmo gandal ka fino wonko al jibrilu dartinowo wonko allah. Si allah wi on andi pelle to andi ka allah mantirari nelaɗo hay kulol allah ɗulleyɗe gandi huwa atkal halqi lillahi taala ko nelaɗo ɓuri tagu mum fo ɓurde allah tabaraka wa taala. kamɓe woni arwal halqi, kamɓe ɓuri tagu mum fo renare. kono ko honɗum allah mantiri nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko innaka la ala huluqin azim. ande muhammadu mi wondiɗa e dow jikku moƴƴo. hulugol azim o hulugol hasan, jikku on hiɗa e dow jikku moƴƴo. nene aicha landa ko honɗum waɗi ha jikku nelaɗo mo moƴƴi ɓe maki hulugol qur'an. jikku nelaɗo ko alqur'ana, mo alqur'ana woni jikku mum on jikku makko moƴƴey. koye wakkilo jange qur'an jikkinoɗen jikkuji alqur'ana ɗin. min wasiyo on wasiye arano on ko allah wasiyi nelaɓe annabaɓe an ittaqullaha wonde e huɗu allah. hulen allah fi sirri wal alam, kene e gulɗo hunde noon mettude heɓuɗen. hulugol allah e kene on no weli fi, kono hulugol allah ka ken ka gumɗo ɗum ɗon no metti heɓuɗen. allahu tabaraka wa taala wi'i alqur'ana woni waaju, alqur'ana woni tasakuye. o wi wonande homɓe alladina yakshawna rabbahum bilghaybi wa hum min assaati mushfiqun. ɓen ɓe anndanɗa hoore ma hino hula jooma muɗum e birnal e hoore ɗum kadi daral wiyete dargal ngal kon. dara ko dargal ngal kon ɗum hino ɗeñƴini ɓe hiɓe goƴƴini. e kulol allah no sellira neɗɗo sanga tawi o sutaki yitere hay goto anduɗo, o sutaki hay goto mo tamƴini oɗo wowdo yeyi ko yiri makko, o reeno acca ko harmi kon, o ñorano ko moƴƴi kon, ko dagi kon. e ɗon heeli annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe jonni misal ɗum fi sagata ɗowdi noyteɗo kala ɗowdi arshi allah ñande tawi ɗowdi ala sana ɗowdi arshi allah. ɓe maki ko suka mo debbo jon jaahu e dambe marɗo ko wiyete ko supa tayto, mana sonnajo mo fo wowlata fimo. nde on noddimo e bandi kanko tun debbo on tun, debbo on noddimo e bonki fodimo kadi waɗanayi sabu sifa ɓen no heɓora bange aduna on. simi waɗay ko wiɗa ko ma waɗanaylan ɗum e ɗum e ɗum, si tawi ko immaniɗo yo bonki killato waɗay. on sonnajo noddi o suka ɗo faade e kin bonki, suka o wi o e inni akhafullaha, min miɗo hula allah mi wakkilaki. ɓe gerdi ɗon ha o laawi o waɗari bonan. ɓe maki oɗo allah welama mo. ñande darngal ngal daroyi yimɓe ɓe maapi yiite ngel cippi, yani yiite ngel no huɓa, no huɓɓa ka sera, no huɓɓo pette foɗayɗe e kuɓeje. innaha parmi bi shararin kal qasr ka annahu jimalatun sufur. sa yi pette ɗen a sikkay ko huɓere woni arɓe hiɗe wonjiri wa geloɗi boɗeji ɗin. ñande ɗen pette no ara sama ka darngal e tagu allah. ñande tawi nange nge dareno ɗo wuliri hakkude gwamo e kambiya ɗo ɗo noon nange nge hige telere 150 milliards de kilométres, 150 billion kilometers nange nge kam woni ɗo fewɗo ɗo. ñande noon nge jippina embere sogonan nde ñande ko sofi konko ha ɗo ka nde tayinayi ƴiƴan ɗan, nde ɓeeɓina ndiyan ɗan ka ɓandu, nge tayina ngandiji ɗi. yimɓe ɓe ñittoro ngandiji ɗin wano ɓe ñittorta noon ɓurna. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ndi ñande allah no ɗowdinoya neɗɗo sagata wawuɗo mo debbo wawuɗo marɗo feere teddinaɗo nodde bonki hattinɗo kadi ngari o sarori sabi allah. ɗum ɗo li annahu yakhsha llaha bil ghaib, sabu kaka birnal o huli allah, sina ɗum o wiya o yum hakkude men tun. e ceerno meɗen mawɗo mo make ibrahim ibnu adham ɓe jonni misal no faama. ɓe wi hadi suka no woduno e leydi mawsul ɗum ko iraq,
kana yabi'u tiba o yeeyanoɗo parfait jula parfait yeeya piyoy koye rewɓe cuuɗinitta cuuɗi. o ari ñande goo sonnajo goo yimo ɗum haawi darde suka on e ngari suka on faalaamo. nde ñande sonnajo on soodanimo ɓoyi cewɗi ɗi o wi mi hokkima, o wi hay janngo so ari mi sooday. o heɓiri noon kanko sonnajo on o deesidi si suka on tawtimo ɗon ɓe boni dayi. suka on aroye janngo noyna client ngan no gaa debbo e ni miɗo ga, o naati tun debbo on faɗi baafa naadi mo e chambre suki bugi to saabion hayki to jojji ɗin dari. suka on inni ko ɗum wonɗa yo jaaja, o wi koye boni to mi sende noon kadi e rondagol hayɗo e ɗi nange yeeya mi waɗante ko yonato. suka on inni mi wakkilaki haray allah no honto ha mi waɗa ɗum, haray allah no honto ha mi waɗa ɗum. debbo on inni allah haray no ton, allah no reeni ko hande an e faale am, allah no reeni ko a kecco. suka wi awa ko noon kadi allah reeniroytay kadi ha o naada e yiite, mi wakkilaki. ɓe gerdi ha tay suka on o heɓoto joni ko goo o waɗa zina on no debbo woni mo ardirande noon hiyaluji rewɓe ɓen ko wiyete nangirɗi rewɓe ɓen no seeɗi dolinje rewɓe ɓen ko yuway ɗe. allah wiyen inna kayda kunna azim, fi maɓɓe on si ɓe immanike hunde ɓe mawni faale, heɓe mawni ko ɓe hoɗata kadi fi heɓugol faale maɓɓe. idan suka wi aray jaaja mi jaɓi ko wiɗon ko kono miɗo faala hibbude ndiyam, faala bawɗude on lela hurgo. ɓe holli ɗon suka on hurgo o naati ka nder suuɗugoy o tawi ɗon hurgo ngo ngala ka rewe yalte. o wi nangoɗo hurgo faala ko hurgo jano. ɓe wuɗitanimo debbo muddanimo hurgo jano o naati. hunɗu suka o waɗi o ñeñini ha o ɓuri po on ka hurgo, o udditi kabine on o ukki nder ton, o wiccitiri o wicci ɓandu makko ndum fof soɓe o ha heddi hundu kon e gite ɗen e kinal ngal o ƴawi. no o ƴawirno o tawi debbo on kasalon debbo on ɓe woni pre no habbimo no heɓi lañi. no debbo on hawnirnomo no ara kanko e gilɗi e luuri e soɓe. debbo mutti baafa ngal wi to duula ndaari ko wattiɗa, raɗi suka on. suka on ko yaltata o wi mi yetti allah hokkuɗo lanki haqqilɗo fiyo mi soɓintino ka aduna ɗo mi wona yalaaɓo ɗo kalaka. o dogi o wari ka yumma makko hibbimo ndiyam lowtimo landimo ko feƴƴi kon o sifi no mi yewtiri ɗo ni. ɓawo yewti yumma makko o gandi ari ko haydinowo parfum, yumma makko ƴetto e parfum ji makko ɗi fof ari hibbe makko ɗuri ɗi giɓaari. sukon inni nene miɗo faala wuurinude ndi ɗuuri ɗo ha mi mayam tawoya allah. no sahabaɓe nelaɗo ɓen ardiroyta no ñande dargal ƴiƴam maɓɓe ko ɓe sa'imbinano ko no hecciɗi hino ila hino hukke luuri tiiru misk. min kadi no faala immitoyade laakal hara ɗum ɗo no hukkoyam allah lamdonam mi yeeto ko feƴƴi ko mo gullan noon andude haccire ni ɓe eti luuri ɗum himani. jama on watti wiide suka luuɓuɗo on kasare. suka on haroyo juuɗi darɗe ɗiɗi o wi allah miɗo falano mayde ɗi luuri ɗo kono miɗo huli wata mi aybine ha mi heɓa mettede komi waɗirani ɗum ko. allah darana ko ɓulla moƴƴam. o weeti bimbi nde ñande tawi o fof e makko mo ukko parfum ɓurɗo welde o gandi hari ko haydinowo parfum yeeya. joni o woni hokkorowo parfum. kala wattiɗo jojji mum laaɓuɗi aray ka makko wiya kaari dari takko an seeɗa o darowo potto on ɗo heɓi uurengol. so yaltiti e mbatu jama o fof heɓay uurengol ko woni ukkade koɓe makko ko noon o wuuriri ha o maayi. ɓe wi ɗum ɗo ko honɗum waɗi ɗum ɗo ko hewtini oɗo suka koko tawi kon o huli allah e birnal yakhsha llaha khashiya llaha bil ghaybi o huli allah e birnal. no ɗuuɗi sifa ɗum annabi sallallah sallam kamɓe tigi maaki fi goɗɗo ɗo wiye kiis ka banu israil
o ko neɗɗo wiyeteɗo qissatu kiis on emo ka defte sunna ka defte islam. Kiisu o ɗo ko neɗɗo marnoɗo jawdi kono aaden kadi jiiɓiɗo kadi yiɗuɗo sonna. aɗa andi si goɗɗo no yiɗi rewɓe toni ko Allah okkimo kon hara woni insan habis, hara woni neɗɗo ñidduɗo jiiɓiɗo. mawɓe men ɓe wiyata zina on ɓe jammitata ko ɓe nata ko jiiɓol ɗum, mi manamo ukkodiri e mum o jiiɓoto. oɗo neɗɗo ko jiiɓinoɗo wonno kiis. ñande goo jiwo aritemo ka place makko ko julajo monanaɗo kana tajiran kana za malin wa fajiran ala dhalik kana fajiran. ɓe wi imo marno jawdi julajo mawɗo kono hari ko neɗɗo jiiɓiɗo noddowo rewɓe e jina. jiwo aritemo hino wulla o wi kiis miɗo heɓi ɗo ande miɗo tamƴini Allah wawaymo wadde sabu nden ande an iwa. kiisinni kori jam o wi nenan no nawni nawnare tiɗu ndeyɓe ka laɓtane. docteur jo o windaniɓe ɗo lekki sodeteki, lekki kin no seeri piri mi ala coggu mum. min daari ka suudu min piindiri kala kon ton ko min wawani heɓde coggu lekki kin. ɗum noon si lekki kin heɓaki oɗo jemma ɓe hunnanta nawnare. haray kiis wallu men Allah faabo. ñawlalam ma okkala ko waɗɗa won. kiis inni o wi hey ko ayo jiwo labiraɗo ni mi ñawlatama mi okkirtama ni. haray yeru ko wi'uɗa wo fi lekki yumma maki mi jonnete kono noon kadi a jonnelam min kadi goɗɗum ko mi faala e ma. ɗum inni kiis sa waɗanilan ɗum mi du'antama o wiɗa du'a a newnanaylan hoorema. a wacce ɗon ɗo ene nanodide ka ha ok ok e joni enen continue. oɗo kiis o wi kanko kiisu o wi jiwo mi wallirte jawdi ndin gasi acceɓe joni wona nder ga enen jebbiloɗen tun deƴƴite. o wi kiisu walla mi heɓa cogguki lekki. kiisu inni joni en sansidiray mi jonnete coggu lekki kin kono a jonnaylan hoorema. jiwo wi mi wakkilaki ɗum si en waɗi ɗum konto tawetengal mi waɗiri ko harmi fi nawnare yummande an kadi a waɗiri moƴƴere fiya ƴawlolan yedda Allah. enen ɗo ɗiɗo konto tawetengal kiis hulu Allah acca. kiisinni awa yawto ame wajuji maɗi sa heɓoy nokkugo ka goɗɗo walle yo walle to si heɓaki harami ɗo. jiwo jindoyi o jindi e saare nden fof e ɓaari hay goto ko walla mo ɗo. ko kiis o ɗo woni patron saare ɓe. o artoy kadi mo wulla o wi kiis wallam niɓɓi mi heɓani lekki kiisinni e wallu hoore ma ɗo woɗanma goɗɗum si a newni jawdi ko wiɗa o mi jonnima. jiwo wi awa kiis accu ɗum o yehiti ka laawol tammol o aɗo yiide e ñawdowo on tabibon docteur jo wi si ki lekki nene ma heɓaki ɗo e bimbi ɓe maye. e gandi noon ɓiɗɗo malaɗo e mawɓe mum sabu mawɓe maɓe yumma ma e ben mako yanganino mako ko ɓe yurmin mako ko ɓe waɗan makon si ɓe fewnike loore aray ko waɗɗi mako yo yoɓitugol ɓe e yoɓitugol ɓe ngol ko waɗangol ɓe wa kon ko ɓe waɗannoma walla toni ko ɓe waɗannoma kon e dowanagol ɓe. imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. alla yurminirɓe nene baba no ɓe yurminirnolan noon komi bogo ndaare nenejo e ɓengu ndaaru ɓengu ma e ɓiɗɗo ma on
andi tana don nene ma ka be wonan no ma don ndaru hakkunde ma e bobu umma kum am jongalle de andi tana don ko bemma wadam ma ko jiwom yurmene nen makkare makko wi kis bi newni wari wi joni waden zinaum e hara bawdum mi toro alla yafuye be nato yi annabi sallallahu alaihi wasallam be maki be nati ka suudu ka be duwa wadde bone jiwom woni ha o leli joni o wala nike jonni hore makko kis ko waratamo tay jiwom wullude kisi ni ko nulaade ma wullugol haaji ma hunduto joni jiwom inni ko wonna wullinde do ko tawde miɗo rewde ka Allah faalaka fiibugol faale ammo mi annda so laatoto o wi an kadi kiis Allah nangima hiɗa humpude hurundare e honɗudu a jeya ɗum kiis immi dari tawi Allah naninimo eɗen ndi ceerno Samba mum mbeyamaki nowru malandu koye hoore malaɗo femoto kiis ɗum ɗo waali ka ɓerde makko o immi o wi ɓomni concimaɗi jiwon ɓorni o wi a waji kelan ɗo waju ha hande mi nanati fo waju jiwon inni a jaɓi o wi mi jaɓi jiwo wi mi yetti Allah jaɓinɗo ma kiis inni ko jelu faalaɗa fi ñawdigal nene magal jiwo ɓuuɗi o sowani jiwo on ko landi kon cowalle tati o jonni jiwo on jiwo on yehi jonne ñawdo on jawno windi alhamdulillah ɗo en tijjike yumma ma dikkay jiwo on nene makko ƴetti lekki arani kanjum e nder kemma on ɓe ɗiwti nawnare nden tun ɗo laaɓanimo ɓe dikkay o yehi o suggi o ruggi darɗe ɗiɗi o fewti funnaange ka qibla o wi Allah mi torike ma Allah mi jarnima wonɗolan dikkinande nenan Allah mi weltanike ma jaɓinɗo kiisu gonga on mi torike ma Allah yarlo jiyaɗo maɗa wiyeteɗo kiiso ko ade moƴƴo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kiisu on jemma ɗo mbayo waalike o maayi de ñande o wetidare wonki o neɗɗo waɗɗo nde hunde ɗo on o maayi nde ñande jemma o wetidare wonki wiya bimbini hande kiisu udditari place mum kanko woni julaade mawɗo saare nde ndaaro yeeka makko ko waɗi arɓe ɓe fuu tawi no windi ka dambugal kiis no windi ka gimbal suudu makko ɓe falti baafal ngal ɓe tawi no windi ka suudu ka maadi inna allaha laqad ghafara li kiisin li amalin aw li sani'in sana'ahu bil ams no windi ka gimbal e ka dambugal teddungal mo yo julɓe Allah yafaniki kiis kala bone mo waɗayno sabu moƴƴere nde o waɗi hanki jemma joni ko on woni nde moƴƴere ko ittani jiwon kon ande e ko nani waaju on kon o pottiti jeeno